Во понеделник во Лица ке гледате. Прво интервју на Марина Туцаковиќ по неколкумесечната борба со канцерот. Едно од најпознатите текстописци на овие простори, отворено за сите своји радости, предизвици, болки. Karcinom dojke, krenula voda ka plućima, pakao sam prošla. Ali jednostavno, kad sam bila smeštena to onkologiju, polusvesna jer sam bila jako, jako loše, nekako nikakav strah nisam osjećala. Bilo je ono, bit će što će biti, šta sad? Izgubila sam dete, šta može gore da mi se desi, ili tako? За болката што ја носи мајката кога ќе го изгуби своето дете. Ode vam dete na ekskurziju pa se bojite kako će da stigne, jel tako? Znači uvijek imate strah za osobe koje volite i koje su. Ali interesantno, ja tu noć, on je bio toliko veseo, mi smo se toliko smejali. Nisam zaista mogla da imam nikakav loš predosjećaj, koliko sam ih imala ranije i strahova. I eto, baš se dogodilo to, čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. To je trenutak ludila i trezvenosti. Ja u tom trenutku samo sam napisala, ja ne mogu da dođem na emisiju, izvinite, meni je sin upravni umro. Imala sam toliko nekog profesionalnosti i neke svesnosti da to javim ljudima da me ne čekaju. Лица, понеделник, 21 часот.